Kua rewa i te whare wānanga o Waikato, tētahi kaupapa hou e whai ara anō ai te reo Māori ki te ao. Ko te maia o te rangi te kaupapa whakangungu kai ako nei, mo te hunga kai ngā kau ki te reo Māori. Ai wātea ana ki te hunga kātahi nei ka puta ngā ihu i te kura tuarua, o tira ki te hunga e kimi arahau ana e whai oranga ai rātou. Hei whakamārama i te kaupapa nei e hono mai ana i te whare wānanga o Waikato ko te pūkenga matua no te wānanga toi tangata o reira ko tākuta Katarina Edmonds. E te whai a tēnā rā koe, nau mai ki te karere. Tēnā rā koe, tēnā koutou. Tuatahi ake tēnā whakamārama mai, e hea hapū tēnei kaupapa hou ko ta paina ko te maia o te rangi? O tīmata mai te whakaaro, e hara te whakangungu kai aku i te mea hou ki Aotearoa nei. Engari i whakaaro mātou i te tuatahi, ko tātou mātou rānei, tātou katoa i te tau, i ngā tau tōmuri o 1990 mua rānei i tērā, e waru te kau, ko tīmata te whakaako mā te reo Māori, ko ki te tātou te hehe haere o te reo Māori, te mate haere o te reo Māori. Nā reira ka huri ki te whakaakenga marautanga mā te reo Māori. Me ki koera ko te atahāpara tērā, ko mōhio tātou kei te korongo tātou kei te haramai te awatea. Ana ko te tuarua, me ki he ngaru tuarua tauira tēnei, ko te atahāpara, ko tai mai, aroha mai, ko te ātārangi, ko kite tātou i te awatea. Nā, ko wēnei ngā tamariki kua akona mai te kōhanga reo, kōhungahunga, kura tuatahi, whare kura kaupapa Māori ahanua, kura a iwi ahanua. Ko rātau wera, nānei ko puta rātau i ngā whare wānanga, me te miharo o ngā wāhi ko haere rātau. Nō reira ko tā mātou, ki whia nainei, me pēha e auaha ake ai, e hiahia ai, e kai ngākau ai, wā tātou tamariki, te hunga kimi ara hau rānei, hei mahi. Me aha, nā te mea, tērā pēr ko painga te wā ki tērā kaupapa noho noiho, hei kura tuatahi ko hunga rānei. Koere te take i aro ai mātou ki tēnei. Ko te mea ke me pēha ki whia nainei, ne kua whakaitea te ako mā te reo Māori, kua turetia tērā, no reira he kaupapa hau tēnei, ka tīmata mai kōhungahunga, kura tuatahi, whare kura te tau tuatahi, hei te mutunga o te tau tuatahi, ka tae rātou te whiriwhiri, mena hiahia rātou te huri, noho motu hake kura ki te kōhungahunga, kura tuatahi, huri rānei ki te whai tohu anō, me ki ko te tohu whakaako me te pūtai ao, ko te tohu whakaako me te pāngarau rānei. Koera ngā kaupapa kua ki mai ngā kura, kei mua te aroaro hei whakakikitanga mā tātou. Kia ora. Ka te kōwai mā etahi o ngā pūkenga ka whakahaere, ka whakaako anō i tēnei kaupapa whakangungu nei? Ko mātou kei konei ka te whare wānanga o Waikato nei, ko tētahi o ngā, ai te mōhio katoa tātou i ngā taumahatanga, he nui wā tātou wāhi wānanga whakangungu. Nō reira, kāre au te hiahia kia whakataitae mātou kia mātou. Hoi no, ko ngā hoki atu ki tō pātai, ko ngā kaiako kei konei i tēnei wā te tuatahi, ka kiau, ma te huruhuru te manu ka rere, ka nui mai tō tātou iwi, hei reira ka tae mātou te tino whātoro atu ki kaiako ke. Miharo ana, tākuta Katarina Edmonds, pūkenga matua ki te wānanga toi tangata o te whare wānanga o Waikato. Kia ora rau atu koe i tō whai wāhi mai ki te karere i tēnei haora.